Babić je voćar iz Požarevca. Na 4,5 hektara gaji krušku Viljamovku, a poseduje i oko 40 košnica. Poljoprivredom se bavi od 2009. godine, a pčelarstvom od 2014. Njegovo gazdinstvo koristi subvencije i države i lokalne samouprave. Pa prvi put sam saznao preko televizora, TV programa. Posle su mi ljudi iz poljoprivredne stručne službe pomogli da ostvarim prve subvencije. To je bilo za zasad, za sadnice kruške Viljamovke. Pa sam dosta posle toga i još koristio subvencije. Ali uglavnom preko ljudi iz poljoprivredne stručne službe. Poljoprivredna služba u Požarevcu je na njegovom voćnjaku instalirala meteorološku stanicu, a kako kaže, on od njih dobija pomoć oko podnošenja zahteva. Kada je prvi put aplicirao za subvencije, nije imao pomoć i, kako kaže, teško se snalazio. Ali posle sve to lakše i lakše. Prvi put je teško bilo, posle nije. Sve je jasno, mislim, uglavnom je procedura ista iz godine u godinu. Poslednji put sam kupio atomizer za prskanje voća. Ostvario sam subvencije, dobio sam i traktor, dobio sam i priključne mašine ovde za voće i sad sam aplicirao za kazan za proizvodnju rakije na lokalnom nivou, od lokalne samouprave. Filip proizvodi i rakiju Viljamovku kojom snabdeva lokalne restorane. Svaka pomoć je, kaže, dobrodošla, a novac od subvencija ulaže u voćnjak. To ulaganje i rad na voćnjaku planira da nastavi i u buduće. Možda neka hladnjača, manje kapaciteta, da bude povezana sa destilerijom. To je još destilerija u pripremi, nije registrovano. Od kuće, tako? Da. To je od 2 km odavde. Da, ali otprilike da će da biti registrovano. Najvjerojatnije da bi ja to ovde napravio, da bude ovde u voćnjaku. Babića smo pitali kakav je njegov predlog za lokalnu samoupravu i državu, u šta bi trebalo najviše ulagati. Ovde bi trebala jedna fabrika za preradu voća i povrća. Jedna hladnjača koja bi otkupila, olakšala dosta ljudima. Ovde voćarstvo krenulo da se širi, a otkupni centri su daleko odavde. I fabrika za voće, preradu voća i povrća podigla bi cenu konzumne robe. Znači, svi bi bili zadovoljni. To je moja poruka. U rad lokalne samouprave Babić ne učestvuje zbog velikog obima posla, mada, kako kaže, ne isključuje tu mogućnost u nekoj bliskoj budućnosti. Poljoprivredni proizvođači, kako dodaje, treba da učestvuju u radu lokalne samouprave jer oni najbolje znaju svoje potrebe i potrebe svojih kolega.